June ni lai ni sang ni som ni pakhat ania viewer zong te in zawai in chibai vek ule Tualchhung kan video a hian Myanmar Tualchhung Indona Thuthar te kan ngai thlama sanga chumi nuwa khovel chanchin thar ngai nom dang bengver zual te kan ngai thlak chun zamang Thailand sarkar chuan Myanmar nen ramri in kar an khar thut wangin Thailand le Myanmar border a Thailand a inlo Myanmar lama hotum ho thei si lo mi zali vel an tang thup mai Majima News report danin heng Myanmar workers te Thailand border police ten andu huna man mai thei an ni to ani Myanmar workers a hian nau piang hlim nau nei mai tur le nau sen nau pangte an tel nual ani Burma lam border hi in hong ma se Thai border chu an hong du si lawa mani ramchin mu thei reng si in an tang thup mai ani lal kham lawa lal nun rong general min aung hlai na sarkar hian Thailand sarkar nena border ri khar turin an ngen ani ome nimin juni khat khan kalimeu kol pui piatar si khuwa Myanmar sarkar sipai zavelin khochung mi pariat lai mai an mana sumpai Myanmar poisa nuai somnga vel an ruk sak bok he thil thleng awang hian People Defence Force kalei chuan changle tin chundar so pani vel thleng khan an in nuaya sipai pathum thi in People Defence Force kalei lam hi pakhat na vak lovin a hliam bok he thil thleng awang hian People Defence Force kalei hian be pui thlakin an dole don ti an puang ngala an dole don awang hian mi pui hne na ngen nan siama sipai kem bula omte an duty na bul le bu an khuana bul hnai a mi pui te thei ram chuan omlo turin an ngen ani kumsang ni som pasaria Myanmar sipai light infantry division number somsari pasari 10 beipui an thlak awanga Bangladesh sa Rohingya Muslim raltlan te chuan Cox Bazar region atanga basanchar thliakara son ni awang ale anomna thar hi ahim tok lo nia soin lungoi lo na anlan tir an kem thara hian an khosak po som hle ni in an soibok nikum December thla tangkhan Bangladesh sarkar chuan basanchar ral tlan te a son chuak tana mi nuai khat son chu atum jinga mi sing khat sangria chu son chu ani to ani an son na mun hi ahim tok lova cyclone telephone na mun nia soyani ma se hei hi Bangladesh sarkar chuan a phatlat thunga he thliar kar hi ahim tha a Cox Bazar refugee camp a in ral tlan te omna mun tur an siampo a thazok ni in a soithung soilan to in Rohingya Muslim ral tlan jinga tamzo khi kumsang ni song pasaria Myanmar sipai te beipui thlak awanga tlan chi an nia nikum December ni lia tangkhan thliar kara hian son chu atran an ni ral tlan te chuan onmum na mun son rem ti turin vauna le kut thlak te an tok ni in an soi tun hnaya he ke emetanga tlan chia Cox Bazar lamale tummi somli pakwa chu Bangladesh police ten an man to ko Woilin ong loiko township kaya state ami chu mei ni som thum tho tran zandar so vel khan Myanmar council sarkar sipai nun rong ten achan mu mal engma po omlovin an pong ka hlum top ringot mai ni in local news reporter ten an soi ko Woilin thi thu hi achung te poin an shelok lowa atung ni som thum pakhat mei tho tran ni a ruang mutu ten ruang an muwa tangin an hrewe ta chau nia soyani nimin chu ni khat thole ni khan vuiliam ani ko Woilun hi driver ni in fa takhat mi ole anupui ekalsan ani sipai nun rong ho kota achan mu mal omlova tual thi mai a hlwar sot lia heng sipai nun rong ho hian lo an lak that theilo wangin mi rok mai an paisa lo le bok juni khat khan San Phaipon district ka ma to khobula KNU le military te in kana military panga an thia ral thuam nei thave tho ethnic armed force ten an ma choni chuan tatma do nun rong ho hi an cha hlei theilo le thina tatma do te hi an he khau hau hle zelani
mà se heng sipai nung rong ho hian an ngam tok civil mi te laka sual rong bol hi nuam an ti hle ni in alanga civil mi te tan film khur angai tak zet ani thotan zan khan kan petlet le mindat khua in kara chinland defense force le military te an in beiton na salea he in be na thlenga wang hian ling sui le thang ling te chu sepai kut tuarin an thi CDF volunteer ling sui te chian dun chuan ram tan anunna an han le ta ani ni ni kalta chunga kan petlet le mindat in kar in kana hian CDF thalai pathum te nunna an chan ta ni in Tualchhung mi te chuan an soi sipai sarkar sipai mi paria zat chu CDF te hian an kap hlum ve boka liampui tuar engemaw zat sipai lama hian an awma CDF mi le sa te point hliam an tuar ve nual hlom ani sur khua apo Chinland Defense Force le military te chu thotan ni mei ni somthum pakhat tlai dar thum vel khan an in bei chiama Senthang district sur khua hian sipai le khoveng him tu CDF te hi an in beiton chiam mai ani nasa taka in eptonin an in kam na salia sur khua nu nau te an thabar hlea ram hnuai lama himna zongin khua a atam jok chu an ral tan mek he an in beina thi le hlem zat che hi hriat mai a har sar ri deuh thu Tualchhung mi te tanga kan thu don na chuan a soi Mizoram lama cha mek mizo mipui te oi hlim tu le Myanmar ral tlan te tana ve bur khonsaka hun man hlel taka hun mang mek Myanmar Idol Season 4 runners up Benjamin Shum chu nimin June ni khat thole ni tlai lam khan LRM Hospital ram luna COVID-19 rak te sa van duai tla takin a positive lau mai arwala om artist dang te po tu na chuan quarantine an ni zai thiam Benjamin hi jin chuatum symptom engma nei lo ni ma se van duai tla takin COVID-19 te result certificate la ka tum dalama alo positive ta ni hetiang ani ta ka chuan a jin kong po a thul le ri angai don ta a an jin kong ata na ruang manna athara siam that le angai don ani aizol luang mual local level te sor chuan ama Benjamin hi ni somni pani mei atanga ni khat zun sang ni somni pakhat chunga contact emo thla lo lak pui emo anom chuan an hnena in report vat turin hriat tirna an chuangal bok ani World Health Organization WHO chuan COVID-19 hrileng meka hri chi thar hmu chuata chuan mingpuin Greek ming avuasak WHO chuan UK South Africa Brazil le India rama variant hmu chuata te chu Greek ming pek vek an ni ti soi UK variant chu alpha vuania South Africa variant chu beta Brazil variant chu gamma voin Indian variant chu delta ti in an ming vua ani hei hi ol samzo ka hrileng chin chia theina tana ruang man ani thu WHO chuan ata langa variant dang hmu chua le anomani poin Greek alphabet in dot dan angin ming vua zel ani ang India sarkar chuan India rama hmu chua variant B.1.37 tia scientific name an vua nikum October thla a India rama hmu chua Indian variant tia ming an lo pek chu alo soi sel to a ma se Indian variant ti hi WHO chuan officialin avua sak lo ani variant thar hmu chuan aram te chu kan hme belin condemn tur ani lo ti in WHO COVID-19 technical leader Maria Van Kerkhove chuan a soya variant sang ten na sazo ka chui chian angai thu le adar zel tur ve na tana scientific data po in sil hriat atul thu a soi COVID variant te hi Greek ming pek kan ia wang hian scientific ming an nei sa to chu thlak ani don chuang lowa Greek a horop omza somni pali aya tam hi mu chu ani chuan ming dang vua dan tur hi ngai to alani li ang ti in Kharkov chuan a soi India rama mu chua scientific name B.1317 ti chu thlak ani don kan ti lowa ma se then khatan ol samzo ka soi mai theina turin tranpui kan du ani mipui pun khom ni khwa ol sam taka variant trong kam khata kan sia theina turin ani ti in COVID variant te ming pe kan ni chan a soi fia
he ming thar an vua hi mangla turin media mi te po acha ani thotan ni khain scientist chuan UK sarkar hena anram chuan coronavirus Indian variant an ti mai delta tia an phuata tho thumna an tong chhore don tian sila delta hi alpha UK variant a in a dar chak zawk nia an hriat thu po an soi bawk Hollywood film lam hoi thut tiang Spider-Man fans te tan thulo mom hriat tur awme Sony Executive Sanford Payne's chuan Tom Holland MCU Spider-Man film le an spin-off film te chu in ton tir an tum deuh ni in Thuthar awm dat mai 19 sokhan Marvel chuan Spider-Man le akovel nei tu ni na chu Sony Pictures hena alo hral tua mase kumsani sompali khan in remna thar siamin MCU Spider-Man chu aron wailut ani kha mase heti chung hian Sony chuan Sony Pictures Universe of Marvel Character SPUMC tia soin Spider-Man spin-off Venom le Morbius te an siam to ani Sony Pictures Motion Picture Group President Sanford Payne's chuan Variety hena MCU le SPUMC thunzom na turin ruang mana om deuh ti lo soi thoi to bok heng zong hi chiang takin a thleng don he ti lom lo ma se mitam takin an nga le langin Spider-Man Venom le Morbius te chu an la in to kho mai the ni tuna hian Kraven the Hunter thom a return le mek boka Spider-Man le a chevel chanchin hi a ngai nom chho tan don chau ni in alang tennis khel turbi ka piang ni om renga ngai thei Roger Federer chu French Open a alo khira ne na nen bul atan tho tan zan khan a king pui tennis istomin chu 6-2 6-4 6-3 in ane Grand Slam voice of ni champion to hian ne na chang turin dar kar khat le mini somthum pathum chau hun amang in elna lian hi cholkan hei chung khel thin ani wangin thak khe kangaya match sabera set lo hi apoimo hle awang lai puin federal tan clay court hi mun tra ani ngai lowa akum tam hnuwa hliam le thil dang wangin a khel tam lo hle bok August thla a kum som li tling mai tur hian sang ni som ni Australian Open nuwa avoi khanan Grand Slam a khel vele chi ani Swiss Star Federal chuan ka khel dana kalom hle thlama salama Geneva Open ka khel ne na khai khin chuan ka che thavia win ka ria engchen a thui nge thatakin ka khel thei don chu shalo maila tuna chuan lomna turani ati Federal hian break point sompathuma mu tangin panga ati hlotling theya voisomli paria jet winners avachuak a service atang bikin 80% jet point a muwa tun malama service thale la om takha arun ni chawle ta Delhi High Court Division Bench Chief Justice D.N. Patel Justice Jyoti Singh te omna chuan COVID-19 wanga Parliament building le a chevela in tam tak chiata sakthana tur Central Vista Development Project nakal mek cholsan ri tura Public Interest Liquidation PIL manga khinna chu angai tua he PIL hinolin a king tu hi cheng nuai khat a lelingin a choi tir dai thung Courtin a soidan chuan sarkar hian habul tanin ma ala tua na thok tu zong puin a hmuna an ria chil vek awang le a hmuna hian hri in kai chhong lo turin ruang man a fel tak ruang man vek ani wangin na thok kal lai cholsan a tuna chan om lo ati chu wangin Delhi High Court chuan he na thok kal lai cholsan lai lok tura ngen na hi nolin hetiang hian ngai dan a soi na thok tu ten a hmuna an ria chila wangin COVID-19 in kai hroina thu hla wanga he na kal lai chol lai lok tura ngen na thu boi thelu hi ngen na oma angai lo court hian he thu boi chungchang hi soizuin tai nei thu boi ania ani na taka chuan mipui van tlang ayo thu boi atling phak lo division bench chuan ati sakmi mai ani Delhi High Court soidan chuan hemi chungchang hi Delhi Disaster Management Authority thu chua in sak khapna aum lo chu mai baka he project kal lai ti top hi hemi ma hian Supreme Court in alo nol to bok he na hi November sang ni somni pakhata zo tura ruam man ania chu wangin na hian
hun ni le thla amamo wangin he hna hi engwang ma ti khotlai lowa thaw tur ani ati Supreme Court chuan COVID-19 wanga Central Vista Redevelopment Project na thaw chol san na hi lok tur angen na hi ngai tua thuai ani theina turin High Court lama kalpui jok turin thu ron alo petua he mi ang hian thu boi the lut tu hian Delhi High Court a hian atharin thu boi a the lut le ta ani High Court bench chuan mei ni som pasaria thu alo ngai tua to in thu thluk na siam lovin alo da a khami tuma angai dan chu akengtlang ta ani he thu boi the lut tu ayo ding senior advocate Siddharth Thuthar ania Central Sarkar ayo ding Solicitor General Tuskar Mehta ani he na thok tu contractor Saporji Polonji Group ayo ding Senior Advocate Mahinder Singh te hi he thu ngai tu na hian an ding ani thu boi chungchang chu akhing tu ayo chuan soin dam kho chuak tura dikna le chanvo hi thil dang zong ai na poimo ma saber ani chumi awang chuan COVID-19 ripui tho lai na hi chuan nun na him turin he na hi cholsan lai lok turani Senior Advocate Siddharth Thuthar chuan ati atran mun hi ti chakna turin thu nei tu lamin an na thok tu te ma khu an ngai lo zia ti lana thil tam tak ko thi a hrila chung zinga chuan ha thok tu mi zani lai te chu sarai kale khan atangin an na thona muna bas manga ruai an nia bas za somriat lai na thok te ruaina tan hian veng tu pom lovin ni tin man ani thu te soibok hei ba ka hian ha thok tu te riana pindan le chep thu te po athalak le video mangin adin na tinget turin kota hian a kengtel bok ani Central Government chuan High Court hnen a hian COVID-19 chungchanga he project tana inbuat seina sample test isolation medical aid te na thona hmana hian a thu affidavit mangin a theluta sarkar ayo ding chuan he thu boi hian atum chu dan ken kona ti boi ania engti kong main he thu boi hi ading chang turani lo tin High Court chuang en ani Government of India ayo ding Tushar Mehta chuan kota chuan he project hi dan ang taka kalpui ania na thok tu te himna le ma khwa an ri sel na te po endika vilreng an ni thu te an him thu te soya a soi zel dan chuan Central Vista project ti kotlai ti sukuk le ti top mak du anoma he na tho kalmek ti top lai lok ani hian he ta na thok tu te ma khwa ani chiang mo ti na zot le ta he thu boi the lut tu te hian heng na thok tu te ri se na chuan nam chung si hian an mani ma khwa an lo ngai zo kani ati Khovela po spy agency thaber zinga ngai Israel spy Mossad chief Cohen chu alo pension ta a Mossad chief atan David Barnea an la luta Barnea hian Iran nuclear deal angai poimo masanga lia Barnea hi Prime Minister Netanyahu an sang ni som phukwa ma dai atanga a hauru dai to ni in United States mission ranga Netanyahu lo puina sa to tu ani Israel Mossad chief ni phatur hian mituru le thuak thave vo mani lu zo ti pialam ani tlang pui thin he title keng tur hian atira training thabik nei chuang lo ma se mission ranga an che dan le chung atang chuan a thatur chu an vul chho bik thin ani Mossad chief Thar Barnea chuan Iranin automatic weapon nei hi an mumang lian ber an nei theinan engkong ma in indan tir an tum lo ani poin keini Israel da chuan kan ram mai ni lo kan mi te le State of Israel ti mang vek du tu ta thil nei tum hi mut mo nar mo kan nei don Iranin nuclear weapon an nei lo nan thei top kan chwa don Iranin ti chiat vek theina nei tur hian phung an thluk lo ang bokin keini po in om le moi kan zom bik lovang ati US President Joe Biden chuan Joint Military Air Base Southern Virginia US sipai ho ma thu soin Chinese President Xi Jinping nen anin kom to na le China in sang ni som thum panga chuan America chu athun huaya da atum ma se an hlotling ngai lovang Vice President Kumria le US Senator kani chung khan
ramdang ho tu te a in President Xi Jinping of China nen hian hun kan hmang tam zawka President Xi Jinping of China hian sang ni somthum panga United States hi thunhuai thei a in bei sein hma alana sa hle ma se America hi chu kan dang lambik khovel ramdang zong hi America su thlek lama piang hoi ani hlom tu te ma hian sarkar atangin right tin nei lo right tin nei chan chu pathian fat te in ni wang ani zawk sarkar hi chu pathian in right a pek sak chu hum him tu chau kan ni ramdang sarkar su thlek dan angin kan kal ve ngai lo America hi pon lam thilin ati thei lo keima ni vek kan in ti chhe keima ni vek kan in ti chia ani lo chuan Biden chuan ati Biden hian American sipai ho ma joint base a hian China in engtin nge sang ni somthum panga America athun huaya da atum da nero asoi lowa ma se Biden soidan mang atangin communist ram hian US chu a ilna sa ti alang chiang hle United States le China tension hi tun hnai mai chowa tang khan Taiwan thlawang hawawang le COVID-19 origin of the virus chhuina hian asang chho le dewa karkalta ni lai ni khan National Laboratory te Department of Energy te le CIA te chu COVID-3 ni som ko chunga chui chiang turin anor ani kha Senator Tom Cotton Arkansas Republican chuan Biden administration ta chu COVID-19 chhuina an chetlai lutuk tin a soi sela Donald Trump an laboratory leak theory angai poimo viau lai kan radical left lam chuan conspiracy theory an lo ti sak lo se chuan an chui chuak to mana le Biden chuan American 9/11 beinam opur tu te kan da thane le a Al Qaeda ten Afghanistan mahunatan America be an tumna po kan ti lo cham khovelina kan hlau ber thin Al Qaeda le ISIS te hi Afghanistan atangin an ron chor chuak to don lo khovel mundang atangin ku an ron hreule te ani chuan ti in asuya America aya ramro pui hi khovela omlove ti in US President Joe Biden chuan asoi ani ole kan video min view saktu tengen na han jeve leila kan video min kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe ti kamilong me sak ve ngei turin kan nge chuwa chumi nuwa notification bell ka met le in ola in da don ya